ovo. Što su ovo najnovije vesti? Kažu ovo iz uprave da je smenjen hoće Stojkovića da sklone. Ko? Pa ovi Ustaše ovi iz Vornika. Pa ne može oni da sklone ovoga Stojkovića ovo. Znači mora da ide na skupštinu. Mora na saveznu skupštinu da ide. Ne može oni kao da smene, kao jednog iz uprave će da smene. Ne može oni Dragana Stojkovića da smene, mora da dođe neki Hrvat. Ne može taj Hrvat nigde da dođe, nek ide u hrvatsku reprezentaciju zajedno sa onoga, kako se zove onaj smrdljivi, sa onoga Gundelja iz Zagreba. Nek ide sa Gundelja.